Ok, dakle, ako nam je ovo, recimo, završni frontend, jel? Ovo je sve ovdje trenutno hardkodovano. Recimo da nam je to završni frontend, znači on nam stoji ovdje u FE template partsu, znači svaki ovaj file je po jedna komponentica, jel, ide prvo banner, pa onda ide text block, pa slider, jel? Sad, ovdje imate content flexible, znači ovo je petlja koja gleda da li postoje redovi unutar flexible contenta za svaki red ako postoji. Znači ovo ime layouta u flexible contentu. Ako postoji ovo, on će, znači ako postoji odabrano, on će isprintati ovu komponentu. Nalazi se znači template parts, component, banner example. Sad, po defaultu to ne postoji vidite, znači template part, component, banner example, ovdje u template partsu ne postoji to. Ne postoji zato što mi radimo prvo, znači frontend hard kodujemo, znači kad završimo, recimo da nam ovdje nam stoji sve komponente, završili smo frontend, prekopiramo ovu komponentu, FE komponent, unutar template partsa. Pastujemo i izbrišemo ovo FE ispred. Znači to će biti komponent, banner example. Sad što se tiče podešavanja u dashboardu, znači trenutno nama kad odemo na pages, ovo nam je FE home, nam je front page. Zato izlistava se znači ovdje iz ovoga. Međutim, mi pošto smo postavili na readingu da ovo bude home page, ali znači preimenovat ćemo ovdje iz FE u home i odabrat ćemo da ovdje bude default template. Default template odabiramo zbog toga što WordPress radi tako, znači pokrenut će index file, onda će raditi provjere i naići na ovaj page. Na tom page-u, ovo je znači defaultni page, jel, koji se izlistava, na tom page-u postoji ova funkcija get template parts kroz content crtica flexible, jel, ovo je zamjena za crticu. Ukoliko odemo u taj file content flexible, vidimo da dobijamo znači ovo. Znači on će nam pri prikazivanju stranice uvijek pokretati ovaj file i onda će izvrtiti ovaj uslov. Sad, ovdje, znači default page, kada updateujemo i odijemo na visit site, ne bi trebao ništa prikazati osim, znači, ovdje headera i footera u kojem nema ništa. Sada, kada instaliramo ACF plugin, jel, dobit ćemo ovdje ovaj custom fields, odijemo, dodamo novu field grupu, možemo ga nazvati flexible component. Sad, ovdje dodajemo, znači, treba nam samo jedno polje, zapravo taj flexible content, jel. Pošto ovdje piše, vidite, if have rows page components, znači traži nešto sa slagom page components, traži polje. Znači ovdje će nam biti page components, odabrat ćemo ga da tip bude flexible content i da se taj flexible content izlistava, ovdje vidite lokacija, da se izlistava, znači ukoliko je page template jednak defaultnom templateu, znači on će izlistati ukoliko te provjere naiđu na ovo. Samo ukoliko postoji ovdje, znači izlistavat će se te komponentice. Sad, pošto smo napravili flexible content polje, mi moramo da pravimo sub polja unutar toga, znači ove layoute. Svaki ovaj layout je zapravo po jedna komponenta, dakle, da bismo sada prikazali, recimo, ovaj naš banner. Samo sekunda. Ovaj, znači, feed nam ne treba više, ne treba nam i ovo. Znači, mi mijenjamo ovdje u template partovima, znači, prekopirali smo ovu hard kodovanu komponentu ovdje
i sada bi njoj tu trebali da lijepimo te ACF-ove. Znači, ako se zove ovo banner, recimo example, banner example, i ta komponenta će znači imati neki, recimo, sub polja, banner title, koji bi tekstualno polje recimo, i neki banner sub title, koji će isto biti tekstualno polje. Ovo ćemo updateovati, znači pošto smo postavili ovdje page template je jednak defaultnom templateu, mi sada kad odemo ovdje na home dobili smo ovdje, vidite, flexible content, zato što nam je template default template. Sada kada bismo na primjer promijenili na home page, template nije jednak defaultnom templateu nego ovom FE, onda će nam vući ovu frontend stranicu, znači hardcodovan. Mi ne želimo, znači default template, i dobijamo ova polja. Ovdje ukucate nešto, neke vrijednosti, koje hoćete da nam se prikažu. Sad, pošto smo rekli ovdje, znači, ovo je to prvo polje, taj flexible content. On se zove, znači, page components. On je, znači, flex content polje i on ima sub polja, Znači, svaki ovaj get row layout će vući, samo sekunda, će vući, znači, ovaj ovdje slag, banner example. Pošto se nama podudara ovdje banner example, on će vući template par komponentu banner example, koja je, to je ova komponenta. Samo da vidimo da li nam prikazuje trenutno tu. Sad prikazuje, ali trenutno je hard kodovana, znači mi nismo ništa mijenjali. Samo da je testiramo, da vidimo, radi. Super. Dakle, sad treba da izvučemo vrijednosti polja koje smo kreirali ovdje u ovom custom fieldovima, znači trebamo da ove vrijednosti izvučemo. Pošto i ovo radi na principu slagova, to su slagovi, ovo su imena. Ne moraju da budu ista, ali zbog jednostavnosti, nekad ćete možda imati potrebu da izmijenite, možda će vam biti lakše. Uglavnom ja držim ovo da su jednaki. Uglavnom, treba nam, znači, banner title da izvučemo. Otvorimo PHP tag, zatvorimo ga, napravimo varijablu, recimo banner title jednako, po defaultu, znači, izvlače se polja sa get field i proslijedite mu slag polja. Međutim, ovo neće raditi pošto ovo nisu, znači, fieldovi, nego subfieldovi. Znači, ovdje morate get subfield. To se često zna previdjeti, pa onda pitamo se zbog čega neće da povuče polje. Uglavnom ovdje, pošto je ovo dio flexible contenta, ovo su sve subpolja, znači get subfield banner title, i ovdje možemo ovo obrisati, znači ovo je mjesto za title, i ukucamo, znači, samo php echo banner title. I on bi sada trebao da povuče vrijednost ovu kvertiju. Evo, povuklo. Sad ukoliko promijenimo ovdje na banner title, će se updateovati. Promijenimo isto tako, znači isto logiku slijedi i ovi subtitle, Znači izvučimo banner subtitle, jednako get subfield, banner subtitle. I ovdje samo radit ćemo echo, umjesto banner title, banner subtitle. I ovdje povuklo vrijednost drugog polja. To jeste vrijednost ovoga.
Sad, ukoliko mi ovdje ne proslijedimo ništa i kliknemo update, mi kad refreshujemo ovdje neće se prikazati to, ali će ipak ostati ovaj H1 element. Sad, ukoliko ovaj H1 element recimo ima po defaultu neku donju marginu recimo 15 piksela, on će praviti, vidite, prazan prostor ovdje. To je veoma čest slučaj, znači nekad se zna desiti da klijenti uopšte neće, na primjer, da ubaci, ne odgovara im, na primjer, odgovara im samo ovdje da imaju subtitle ili samo title da imaju. Sad, u suštini, da bismo im omogućili to, ovdje smo, znači, izvukli ova polja, međutim, sada ako ovdje ehujemo, znači, kažemo, ispljuni mi tu neku vrijednost, ali on će uvijek gledati, doći, znači, na ovu liniju, isprintat će H1, onda će pokušati isprintati ovo, ako nema, isprintat će prazan string, i zatvorit će. Međutim, mi želimo, ako recimo na ovom imamo taj title, znači želimo da ukoliko ne unesi klijent, ukoliko ne unesi vrijednost, da uopšte ne prikazujemo čitav element. Onda samo napravimo ovdje uslov php if banner title ovo i ovdje php and if možemo da identujemo, snimimo. Sada kad odemo vamo, vidjet ćemo da se uopšte ne prikazuje, znači, ovaj H1. Tako mi omogućavamo, znači, da napravimo klijentima da je što više fleksibilno, da su komponente što više fleksibilne. Sad možemo ubaciti, znači, još jednu komponentu, pošto smo ovdje naveli 3 komponente da imamo. Ajde da ubacimo još, recimo, ovaj text block example. Znači, nađemo ga ovdje, tu je ovdje hard kodovano, kopiramo, prebacimo ga u template parts, obrišemo FE, znači nije frontend, ovo je završna komponenta, i sad ovdje imamo tekst neki entry content. Znači, obično entry content, u njega ide field koji je, njegov tip je zapravo WYSIWYG. Recimo, ovo sve uzmemo, ovo ćemo isjeći. Odimo u custom fieldove, flexible component, zapravo ovdje možda je bolje flexible content napisati, ja sam ovo pogriješio, ne vezi. Nema zapravo nikakvog nekog utjecaja. Sada, znači, ovdje imamo, kao što smo rekli, znači, svaki novi layout je po jedna komponenta. Dodamo, ovdje vidite imate add new layout, otvorimo se nova i napišemo, znači, text block example. Text block example, udarimo tab, on prekopira to. Dakle, u tom text block example imamo samo jedan WYSIWYG, znači samo jedno polje. Recimo, nek se zove tekst. I tip polja WYSIWYG editor. Ovdje možemo, naravno, da primoramo usera da popuni to, ali ne moramo. Update. Sada kada odemo na našu stranicu, ovdje add row, znači svaki ovaj layout je po jedna komponenta, mi dobijemo ovdje text block, pošto smo stavili WYSIWYG, ovo je WYSIWYG. Odavde možemo vizualno, znači, da editujemo, a možemo i da ubacimo svoj HTML. Znači, to je ovo, odavde ćemo katovati i samo ćemo pastovati ovdje. Kada prebacimo na visual, to izgleda ovako.
updateujemo. I sad moramo da pozovemo znači ovo tekst polje. To ćemo znači uraditi ovdje. Otvorimo ovdje PHP tag. Naprimjer varijablu get sub field text. I ovdje samo radimo, možemo i ovdje provjeru. Znači, PHP if text, radi to, zatvori if, ćemo indentovati i ovdje ćemo samo znači da jahovujemo našu varijablu tekst. Sada kada prebacimo na našu home stranicu, prikazat će nam se ovaj izjavik. Mi ukoliko ovdje izmijenimo bilo šta, recimo izjavik title, updateujemo, ovo bi se trebalo promijeniti. Naravno, ovaj flexible content nam znači omogućava da mi vrlo lagano reorderujemo naše komponente. Znači svaki ovaj je po jedna komponentica. Sad ukoliko na primjer želimo da prikažemo prvo text blok, bukvalno samo prevučemo, updateujemo i ovo će se izmijeniti. Tako da i klijent može dodavati ili brisati komponente po želji. Ovdje ima spisak svih komponenti i to je to. Na njemu ostaje znači samo da popunjava ova polja.